Sebuah rekaman amatir yang memperlihatkan amunisi pembakar Rusia berdatangan ramai beredar di Telegram pada Senin 7 November 2022. Tampak amunisi menghujani sekitar parit pasukan Ukraina. Namun, prajurit Zelensky nampak santai hingga merekam hujan amunisi pembakar tersebut. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan angkatan bersenjata Ukraina merekam posisi mereka ditembaki dengan amunisi pembakar. Pejuang PMC Wagner dan Rusia mengklaim memberi penerangan kepada prajurit Ukraina ke arah ini dengan amunisi pembakar. Pasukan Ukraina nampak santai berada di posisinya. Namun tidak dijelaskan lokasi penyerangan Rusia tersebut. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевская, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила военной техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных районов. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Север.